Ekikonde n'okutambira n'ebigambo nabyo bitandikira orukiiko oru ubwo bamemba bagumize ngu chairman n'akashiiko ke babiire bangamba nyenka. Orukiiko rubegenderire kworeka bamemba ebikozirwe konka bamemba babyanjire bagumize ngu n'esente zibiine aha banka nizibuzabuzibwa. Nkasigaho amazika mema yafa ni miliyoni ibiri Omulima na expenditure musoboze sente ziti bana gasente ziti ndo wa tu etakabi emotoka bajanga kabuza moto bajiza na sunita bagura makumyandeza bajibosinjire kuri hati eketa koreni esente ziyabene kora zikazira. Orukiiko rucurwamo ab'ebyokwerinda abebembezi n'abandi bantu. Tuganiyeho na Mugisha David chairman w'ekigombe kiri kugiita abavugi ba taxi n'abakama bazo ubu bari kwetombwitira kandi ebintu bye tugambire. Akakiiko rwagwire rwa AGM akatwereza minati biza motoka eje kuri yaba yatumarira sente akwari peya zikaba zabiri peya tamugiye boxi menshi kare za kumaremye ukwezi yagitiye teka mejo tamuki to shange motoka mukuru takitungura china akatwereza minati AGM akwa dressing yakando mandeze mwatu twire mena twagenderaho motoka mukuru twajiza nesi akishaje tukinene Gasha kwa Anthony Twin.